برنامجكم مسرح مصر. النهارده هنتكلم على الأهليين والمصريين. المصريين والأهليين كانوا بيعملوا حاجات كتير، مشاهدنا، مكالمتنا، كل حاجة. المهم راحوا ياخدوا أي حاجة، جابوا حنان حلة. والمهم لو لقوا حاجة لازم يقولوا لماما وبابا، مش يمسكوها كده ويقعدوا يجروا بيها ويفرحوا بيها. ايه ده؟ يعملوا كده ليه؟ مشاهدنا احنا بنعمل كل حاجة، نستأذن ماما او بابا او اي حد يجيب لنا حاجة حلوة نقول لماما وبابا، او اي حد نقول لماما او بابا او اختنا او اي حاجة. اختنا تنزل ونجيب. بعد ما يعملوا اكشن والمهم والمشاهد وكل مجام، باخد المقام، هاتوا المقاس، خدوا اللبس، جروا، هاتوا الحاجة الحلوة معاهم. المهم جروا بيجروا. المهم قعدوا يتنططوا في الشارع، مامتهم مسكتهم وضربتهم على ايديهم عشان يتنططوا في الشارع. ايه؟ وين مشاهدنا؟